ngeke long weekend yona le nje. Ngibhoreka kanje. Kanti mina ngubani? Ngibhoreke kanje ngijola. Singumfonela. Umfonela. Bambi phone. Hello. Hayi ngiyaphila Sithando ku right ungangibiza ngoSithando. Akekho semsebenzini. Hayi ungaphuthuma phela vele kusebusika akunakuthi kusemini kusebusuku ihlezi mnandi nje manje kule winter. Yeah, kahle ngifuna ukukunikeza iFather's Day present early. Hayi uzobuya ngo10. La futhi nango10 exactly after 10 weekend phela namhlanje. Futhi le long weekend ende enkulu. Sikulele long weekend. Yeah. Ngizokufakela imali. Ngizokwenzela iwallet. Anginandaba ukuthi awunamali. Mina ngifuna lento engiyifunayo. Ngikufakela iwallet, uya requesta wena ufika la endlini senze into yakhona. Yeah, hayi cha ngibhorekile yo sheshisa. Alright. Manje ubhaya khona ingaphi yona leya kusiscam zoneza. Hawu. Hayi kodwa hayi khona ngizombonisa. Hayi ngifuna ukumbonisa kwangempela. Hayi ngifuna umbonisa mela bona ukuthi ngudladla straight. Ubhaya khona ingaka. Awu siyona le. SG yeah. Awu yiyona le ubhaya khona. SG what awu lenjani awu yimi lenjani awu bakithi sawubona baba njani awu yimi ayibhaliwe ukuthi request ngudladla ngithi yes ibhaliwe ukuthi request ngudladla le awu siyahamba ke ngicela uphangise siyahamba ke hawu kuyasebenzeka hayi kuyancengeka baba iyakuphi indlela baba indlela yes angithi khona lapha ngirequestele umfazi womuntu urequestele umfazi womuntu ngirequestele umfazi womuntu uthi khona vele windoda yakhe semsebenzini mina ngibuye ngizongizendela imali ukuthi ngirequest hayi namabhoza mosiphela thina ndoda sisebenza nzima kabi ukuthi ungakwazi ukuthi uthole isikhathi sokuthi uyedla umfazi womuntu ayenzeki le nto le kodwa phela uzothi chance uyathina umuntu mayethi buya enda kusendela imali athi buya so nje wena usendela imali uthazwa usendela imali kodwa buya nje wena ukuthi buya kuphela kunguwe kufuneka wena dladla kuphela manje phela ngithi mina phela mfemene ngikwenze mfiki ngisebenze ngimchaya kwangempela va uyachaya isitoko wena ndoda isitoko siyashaya phela umfazi umuntu kumele adliwe vele umfazi umuntu uyadliwa vele umuntu uyadliwa ndoda wesiloko sendela imali kusho ukuthi unemali phela uma uyindoda kumele ubhalansa wani uthi hayi vele nomunye nawe sayidini and futhi abafazi banakeze umfana ufuna imali ojola ujala umfazi umuntu onemali hayi bomba ujola nje wena njani wena uyakwenza yazenza lezi zinto noma kanjani mina ndoda inkinga nti sami isikhathi ngithezila kakhulu kodwa ke nami ngiyazi nje nako nami nti engishashayo nje ushashaya kangapha ukhulume phela nami umfazi umuntu nje naye engisneka no yasneka so abadliwe la uhamba ishaya izinto ndoda long nje uthi uhambe uyodla bese wafakelwa nemali hayi indoda yakho inemali kusho ukuthi nami uthothi ngizoba nemali vele uthothi uzoba nemali vele vake shaya izinto wena into ezakho hayi wena uphangisa inyathele khona la ngingabheka nami ngizokufakazela hayi ushasha ngamenza ushasha ngamenza ushasha ngamenza ushasha and yasho ke manje sesifikile udladla umazi vele wena udladla mazi kakhulu manje impela udladla wakhona ngudladla ndaba vele mina nabafazi bawona uyangena phela ungangenzani mina angena nto uyangenzani angena mngani wami hayi nanti ke manje ithi location yakho ila ushasha ngamenza ushasha ngamenza ushasha ngiyabonga hayi umfikise khona exactly ngiyabonga uhambe kahle wena
khanya kahle uyehlala ekhaya yikho la ngempela la urequestele khona ngempela ya ngirequeste njengoba ubona address vele ithi ngibuye khona la khona yikho la odla khona abafazi babantu yikho ngidla khona umfazi vele yikho ngizodla khona umfazi womuntu khona la hayi andod okay but mina ngiyasola awurequeste nginkatress othi ngibuyisele ngakubuyisela mina free hayi ngeke phela into phela yikho address ithi ngibuye khona la umuntu wakhona umfazi womuntu la wena sikhamba nomsebenzi wakho usuphelile ithi mina ngimlinde hayi ngiyabonga awuthi ngihle ngimlinde ngibone phansi alright lento le ngi-understand mina nomjida kuza kanjani ukuthi azazizofika la athi kulo mfazi womuntu azomdlalana mara why la ijaradeni and abantu abaningi abahlala la bayazi ayi ngiyayisola mina le sengingafike yabona lo weekend lesi kuyo ende le hayi phela lelo wena nzelalelo ngike inde yona vele mthethwayo manje awutsho phela umuntu wakho nje ngiyabonga ukuphenduka nje khona na hayi uzophenduka yakhe ngiyazi ngihle ngatshela uba driver na umuntu engiyamudla khona na ngifuna ukumudla kwangempela yabona sivumo bayakwazi ukuthi mnike ithuba vela nidlalise mambe ithuba mina vela lidlalise mina ngiyenzani mina unento yami uzongenza yona vele abakwazi ungenza yona keep it nejezi yakho nathi phela ngathi kusebusika ayikhuleka ungawani man uber driver hawu angaqedi kodwa bengakaqedi akungalinda phana angicela ngeke sithishu ithishu akupha ama-toilet amashokazi namathoilet alendlini kanti uyakwazi uber driver la ngizama ukubuza ukuthi ngibani lona yabona umbani wena ngondlethile ungaqedi phela kanti kwakho futhi la umuntu uthi udla abafazi babantu wena mina ngithi ngizomudla mana ngiqale ngiqoye ngisitshela mana ngiqoye ngitshela yikho phela ngithe mina ngibuza ngathi udla abafazi babantu lana wena umana wena manje indoda yakho uthe naye unomuntu amudlayo uthe wena unomuntu omudlayo uthe wena umfazi awusidla abafazi babantu izinto eziyikhuluma manje ngicela uphume utheni uthe naye uyadla uthe unomuntu amudlayo manje wena baby ngolethela umuntu la unomuntu omudlayo so wena lo uzodinga la unomuntu omudlayo ndoda ngicela uphume umletheleni na umletheleni uphela uwena umkhana uphela umbani ngicela ngabona ngithethe la endlala khona ngicela ungihambi ngicela ungihambi umletheleni so yonke lento leseyingami manje umletheleni ayithulethwa ngolethile wena ngolethile uyela udla khona ubu-expect abamele kudla umfazi umfazi kabamele adlile so ndoda yajangwe izinto ngayajangwe udladla ngamenza udladla